Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu mara sam news kadai rin sa Zeme ko na pumwangai dale. Russia na Ukraine kadai suit se heretu zbambe ze langring news rok zinai ge changdi dale chige Russia na zinai kram ke zeng kai sumai ge Ukrainian spy mata ge rangai ze pnui spy dong Ukraine namdi sugit se heretu gurama ke ring diak se bamlei na pnui bage pegut ka dulo ze sale. Anui haim nane chigara ile Ukraine gu capital namdi Kiev ke Russia spy minatun se rabelei na se kham galuze nai ka ke Russia ne Ukraine namdi ting pen bia ge bam jak tibe Kharkiv namdi nai tingrun ting nai mik pen bia ge bam jak tibe Zaporozhia ge Russia spy na reidi churaize apo namdi ram ge punine sukla be ne reidi gu lei je chule International Monetary Fund kadai reidi digu charang kang rha ha za bam duine zinai kram ke zeng kai dam mai ge Sri Lanka kadai du rangai ze nai ka ke Sri Lanka kadai ne ka charang kang te ta du ra ga di za wang chang lak chbam be worst economic crisis nai ka da be foreign kadai gu rangkang ka hapu ka be hakum pong be chuna ku lob long ke pe fi ga daira tu ra patak pa ha do tilya ga be tariam tu chu dulo zarangai de lei Sri Lanka kadai na International Monetary Fund Washington ta ye te che nai ka puni gu kum pong be foreign debts tu fi ga ka daira ka charang kang $3 billion ka puga ra kyam ga de lei International Monetary Fund gu directors pampe Masahiro Nozaki ne saze puni na Sri Lanka kadai hange ngoga nei sanglei ka ne Sri Lanka kadai ne puni hangen chi chak ja ka charang kang te figai ka dai razai te rabatak ba do te lya ga lo zarang gai dele kai media ra mane mara sam po besai suize Sri Lanka kadai ne tingkum chang ke high school dai te set ke ko hom ki tai ne independent kadai ngulu bchang nai kum tingkum chang na jang kai ka no ne worst economic crisis lei je sale government of India ne anui na ga me nam bai kyang na bo chum nai ceasefire agreement rek up so ja suin sang ge beta te sign te go be tingkum aker hang kai si ga rai dele je sale Union Home Ministry na haim na taga palamrang chi chekai je apo hare kap so je swin sam ge beta te agreement to ga be bai kyang na bo chum ji je National Socialist Council of Nagaland Nyopo Konyak NNCN NK National Socialist Council of Nagaland Reformation NNCN R nai National Socialist Council of Nagaland ke Kango NNCN Kango le je sale Zai government of India na sa apo hare kap so je swin sam ge beta te kaisi ge beta te sign te ge be danai kram ke ji kriskui damai ge ne le je sale Union Home Ministry na sa pnuina apo ceasefire agreement hare kap so je swin sam ge beta te tingkum aker hange kaisi ge re de le je chule Zai NNCN NK na NNCN R hange ceasefire agreement kaisi ge be kram ke ji kai te set tingkum chang na jang kai ke no ge ne choose kram ke ji kai sno tingkum chang na jang kai ke chum chang be kaisi ge de le sale Zai NNCN ke Kango hange ceasefire agreement kaisi ge be kram ke ji krote set tingkum chang na jang kai ke no gane choose kram ke ji krois no tingkum chang na jang kai ke chum hange re kap so je swin sam ge be tate kaisi ge de le je Union Home Ministry na plam rang chi chakai de le nui hai mena ne chi gai ra ile jikum sit ke ji te set tingkum chang na jang kai ke government of India na NNCN ke Niki Sumi Bohang re kap so je swin sam ge be tate ceasefire agreement do sign te gai dai de le Assam nai Arunachal Pradesh interstate boundary dispute Assam kadai nai Arunachal Pradesh ramrai ka ke tu begane ka ge je petche bambe ramrai ka te si benai lung ge ta nai be pungwang rajinai kram ke jing kai summa ge chief minister kana koina drana state guest house Guwahati ge de dam je sam kin sam gai dele mara sam pogo besai suize Arunachal Pradesh chief minister Pema Kandu nai Assam chief minister Dr Himanta Biswa Sarma ne jinai kram ke jing kai summa ge Assam nai Arunachal Pradesh ramrai deuge samaki ga beze state kanone district level committee pakyang na telelu za Assam nai Arunachal Pradesh ramrai deuge te si benai lung gate nai be pungwang ra sam kam ga dele je chule Manipur Chief Minister N Biren Singh ne jinai kram ke jing kai sumai ge loma dai Siroi Lili Pangi Siroi Lili Festival tingkum chang na jang kai kana Ukhrul District Headquarters ke bamra bat deuge relang beteze Siroi Lili Festival Organizing Committee nai deudam samgai je samki ga dele je chule gane chunaria changba apo loma dai Siroi Lili Pangi tingkum chang na jang kai kana je pating na mi puyang ge samloi ge magri le je sale nui haim na ne chi gai ra ile Siroi Lili Pangi je tingkum ge loket gap se bam ngui be pira bam ka cham ngene wang ze te beti rotet che Siroi Lili pa petet pengi dele ro
Siroi lili paz kadai prege pa bam aket gap rune pet pe hra pa dele apo siroi lili paz siroi ka song pik himlo rune pet le jaga chule Delhi Disaster Management Authority Delhi kadai ge milung muibe deuge katim saksa rehe ze reze te me duine zinai kram keu zeng kai summa ge pechi gai ze Delhi National Capital ge juchop anui haim na na kaim changrai ra nang dele jaga chule Delhi Disaster Management Authority na haim na ta ge sandu gai je chogum me apo hingde juchop haim na kaim changra tlo ge be phemang me hingde ne le de ze kacharang kang haim nge kan jogu le ze Indian Express ne sampo gai dele ai gena na mai gu mara sam news ka loi gai dele pi gai jang kingani mele indu to dele